irigiro bwako murithiria wa Miru TV uri na Jumatano indongi hiri tariki 24 mweri wa kenda mwaka ni 2025 kako atiweni kiri nteto cia Miru TV muthenya bitawa tiri mbabu na tukiambiria nteto cietu haciari bagatutune primary rwarene primary na nkunge primary kuma wadini ya Igoji station bunge ke Southimenti ni bakuri mubunge wo Daktari Chandra Kimwiti kwa kubakira bioro haraba kuoni bokira na bobata uturo bo kaitene kambura eyete mwandiki wetu wa nteto Jeffo Gituma nuwi na riboti nabo aciari bacukuru ya Gatuntune rwarene wamwe na nkugwe kiri gicigo mbunge ga Southimenti wandina ya Igoji ni baumirite na kuonania kurega gukena kwao nyuma ya bioro bya cukuru ici kwithira bithukangite bunene kiriana nto bioro bibitikari wega kinya no bagona byo ukithike ukaiwa kinya tutamyoyo mingi yana nonto tanande gwetete kura bioro byetu mbithuki sana baje batuthirie bioro byetu nonto kinya twana toto nini tutumira bioro biu kinya batebia gata kirogo basi no mete kinya skulu ye nguromba baina eje nyaba oje kinya ba otuterigia kinya no na bioro bibyake ano kwa mbulene twitete na ni mbulene na twana tugutumira no ro bano twamuge tugasingi kinya na bio nera tukiaraniria na aciari bacukuru ya primary ya Gatuntune bomenerete bunene mujumbe wa gicigo mbunge giki na kinya kuria bioro bya cukuru eje kwithira bikithondekwa kinonto bakwamuka mbio mukangi kinya ntere tukomba tusadire kia ina ala akaigua keja no atutetheria gatwakira bioro bingi iromba ria kwa kiri MP wetu neja igwe kiriro getu atuthitherie bioro biu nonto bwana betu ba skulu tugukinya cukuru ya primary ya nkugwe na boini kioro kimwaki bethirite bena ke cukuru na eje dai skulu ile tumira kioro kimwe ona ana baba nini na bakuthangika muno are kinyabo iromba riao ni mujumbe wa gicigo mbunge ge Southimenti ethira akibathondekera bioro ni untu kagita kambura bomba kwithira bagita uturo bwana andlaki ona ale ole tugukwerensa wejo twakire kioro ndene skulu eje cari ukuthiete kula kwena thinembe twakulomba na gitio gikinene buru weje wigwe kiriro gia ciari bana bankugwe na alimo nonto tugateseka muno egitari wona kwaura bwana Sandira kire gwankwira twirigite kuona utethio bwa thirikari kire kirasikira gia kiane kathuri na mwanka na arua ni utotwire riu mwanka thaiji kinya bioro bia twabokara ithiria ora just imagine njara ithiria bioro biana na ni ana ba kuona banini ba mbebe kinya alimo beto bongwa ne twije ugatwitaji na twije weje ta gutwitaji kairi oaja ojo na twije twakuritagira ngugi na twije tutura kukuritira ngugi jiaku iromba nande ni kire mujumbe Daktari Chandra Kimwiti kuthithia ikarobia mwingi kana public participation ni kenda kethira kimenya mathina jara kariba guntu kuku bethirite bagikurukira na kinya nkuruki ni kenda komba kubatethia uramona kuthomera kagwa mpungu kathanthatu privileges iria kwana cia thirikari nene ningu expect kia mono murwa kana nkuwe kana rwarene ethira kiona gocio ningu tikia mona kuthomera kiorone kiria mwana CBC kana tutu ni intini twana tutu bugeta baby class na mono wa kuthomera kioro haraka wa mpungu ni uma mwana atigana nitwe riu na aja maingi ka jama nene ka jama inga jama nini kia nkuromba mheshimiwa ka Chandra Kimwiti ora mujumbe wa Southimenti ora na CDF neje kire aciari neje na tongire bubangi auria o every school kana every village ni mbio yongo bukwenda twena a certain case school emwa igurwa geto primary enengere over 4 million lakini okaliko 4 million barakira school ina population yana 30 to 40 but ukata kile mtu geto I think te class ya kwenda thai tondu class kiwa boka kia 8 million yotiana bali antwariku abato akia class gotia simu baliku school iria so mheshimiwa Chandra Kimwiti oigwa kiriro kia bubangi kuja utusikize huku pali tuko tulienda mbi tuge tulienda etha ni roje tukwenda etha ni alimo tukwenda kana etha ni bioro lakini bioro oigwa bangi bakiuga let it be the first priority na ningo etikia nsame uji yaku kana jobe to bond coordinator ndo tavio mheshimiwa Chandra Kimwiti they are missing you tonto batwe
nkwere umata uma 2027 ukeja kiritwe notito tumira ward coordinators notito tumira village coordinators o wherever urobetaga ukaenda wananchi ona ubali na waja nkugwe aja wetu tukambiria na kioro kiki tukuri no atwakire kioro CDF ri mutoni mugatejuri kutura ntu bankugwe wataga tunturo rwe CDF ri allocation one iwo encourage on the jamia ke 5 nembi bonete so it is right time umandagene kinya ndiguru ujothikire wananchi kirabakwe Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Bwa sana mwaliki wetu wa Nteto Jeff Wagituma nonto boribotu na njira y'inkinyaniro na Martin Kinoti na urani umo wa bangani ba mambura ya kuona no kwa biashara mambura ya kathithika mweri twetete na uretia kari na biashara kuma kaunti ya Meru kusiumiria na wingi kuona ni ya Intobio Gitoro Pastoral Center kulukine tetea biashara kuma tere mwanya siandi guru ya Kenya kuya kuonjorethia kaunti ya Meru nonto kaiteneka kaunti ya Meru irina there opportunity ya kuona ni ya biashara ba Meru business mwanya biashara mwanya bila tukuthithia on bithera ndina business ina kitchen na grill na bar na kwe bangi bena kwe hospitali kwe mtu kwendia gari kwe insurance companies and the security companies bonde tujete amwe Gitoro Pastoral Center kuona ni ya bila tukuthithia na as a business community to contribute ke development ya Meru. Ikethro ke yegente la manto na exhibition kana kuonania biashara chenu bunze tanto ba Meru and still to ba Meru aketo ko welcome ke kiado ke to welcome kinyanto bakuma Nairobi and all parts of the country. Ke Meru Business Expo, our biggest expectation is to ensure that we are going to propel each other from a business to business perspective, so that at the end of the day we can be able to create a sustainable brand for ourselves. Ikuongerera muno kintu kingi bra mbombe kwirantu especially aremi inkoromba aremi bacho bombe kumira antu ko tariki 17 na tariki 18 mwezi wa Oktoba bajaza Gitoro Pastoral Center kenda bombe kuthomithwa mantu za kuambatania na uremi na beja bando baka advised mantu kuambatania na finances na baka advised mantu na urabombe kujokia loans tikabeti ya kibiashara chiao. In addition tukethoro twe na antu anene ba county government na twe aja Gitoro Pastoral Center tukethoro twe na anene ba national government na twe from the several department ya trade, department ya agriculture bakethoro bayaja kenda bombe kuthikira grievances chenu bamenyorabo kabo urabakabo tatateria atia tagaria reu atokwenda igo ensure that biashara Meru ikuongereka. You know when a town is transitioning into a city, yeah, we have to make sure that more businesses come in so that we can have a higher number of employment and a higher number of businesses, so that at least at the end of the day our GDP also can go on the rise. So we are pleased to have this event. Kenda toka interact na investors from Mount Kenya, toka interact na the business owners in Meru County. So together to exchange ideas. Uwezo akona ndithagia giki, uwezo akethera na kwenda kugura ngari, uwezo akona kwina sukuru enjero mimbiere zire Meru na kwenda gutega sukuru iria mbeta umba gwikia mwana ogwe. To identify that Meru, it's a community that is making our business to grow, na iba ku embrace the technology iria to kwithirwa toke menyithia antu kuhusu ukarie bogima. So we welcome every exhibitor, every business owner to come and invest in Meru, and we promise very professional security. Na tutana mbere na nteto cietu hikundi kimwe kuma nturene ya Muringene nikitethekete na kiema na itikumakirie MC wa wodi ya Njia Mwendali haraba kere bwete intabibi abaguna bunene nontu bakombarane dacia bakona mbesa na we MC Mwendali akiaje na uritia kari kutonya ikundine nikenda bakagunika kumane na thirikari nontu thirikari ititethacia mtu kiumbe. Mwandiki wetu wa nteto Murithi Waba no banganitie ribotie.
kimwe gya gikanisa kuma rutenero muringene ndene ya Award ni gitethekete na tent inene iria bakethero bagitumagira ni untu bwa kwita ngugi ciao o amwe na kuromba mbeca gukurukira yo. Gikundi ki githetheretwe ni MC wa rutele ruru urawizikene ya Mwenda Ali na nowe munini wa speaker ndene ya Meru County na alikiti kuga ati we na citaniritie nikenda komba gukiri kundi na ningi antu bara bati kundi ne bombe gutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundine. Rwari yo kubareterete tent ya 50 na tukumba kuba tent yu na tuba itegiu na matoyo ndere kumbekana no tuko ina ngwataniro kuinde MC ondia na gavana wetu mutumonto edingia na hii program ile tuambiritishe kwa empower tuwetu na mashinani na pengira ndari mbayo twaerenya kundiki ambayo mazingira tuwire yo impangilio ile twena yo kwa empower wantu mashinani na twadhiria kwa yana tent no tutugeta kwa kundiki tent side ambayo side murgene kundiki ya Kilune tubaya na kinjike mutine tuwire program ile ngini yoto yete nione kwa yana check table banking program ile yoto ameanjiria kiume kimo kumatai ikudibije mnibi kite request kwa kwenda kwa ngori sheria kwa kwenda kwa ngugu cia kuredia kwa machine shirashia kuhachi kwa kwenda kwa watu machine tulato kulambe gari na program hiyo ndio tukaendelea na shushe kwa watu wetu mashinani so duare ntuku kuirwa keno ndo ikundike gitari aten duare tu baten na membe bawiri tu sana Bila wakati tuendelee kwa thirikari ya gavana mutuma tuedingia support tukona nao shoma nilia munona ngo ira kuendelea nacio. Amemba bagikundi ki bakiaria ni bacoketie nkatho iningi mono kiri MC wao Mwenda Ali nuntu bakubarikana kubage tent yeji amwe na ite ngucokeria thirikari ya gavana ndithingia nkatho bena MC wetu anjia hot nuntu boturetera tent tukuibwea nuntu patenti watureterete ibwea ba empower wa mama na tentira ba twaruare kanisa neye kana kire kundike kianji KMC Kangons Kingdom Manifestation Church no ntumo kwa muno bathithia na ibwea twetana mbere kurombera thirikari ye tukiya kuoya kanya kakura tenti tukiya kanya kalaya muno kana inya tukarea kura kwa uo kumi gucokere Murungu no tubwa utunankera mwecimiwa wetu no tuno tumite twithira twinio Andi baugite into bibika batethia anene no tubakureta mbeca gikundine giki na bombe guciukiria aturetere tenti yetu wa mama kumenya tenti rira tore yo komborwa tukoya mbira cietu twaika accountine na twaika accountine tukarititha cia ngui na ikundi kietu kiaita na mbere no tukwa mwathani batu turua na paturi Mwenda Ali na gavana wetu mutuma twethingia terua ni teni bila naito kwenda kwariria anto baba bakureta chochezi bakabwithia maandamano batu tumera ndaka imbite kubwithia maandamano itobera bakireki taini tara maendeleo na muthio yote tu Mwenda Ali na mutuma twethingia Meru County teni bila Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe njia Igembe Central.
kire mambra kiontwire yarabwiri tuwande cia kariga kare ni baurito kwata mbaru ontwire musiasa Bishop Nicholas Mwathi na atariretio batuba kiontwire aramenerete MC wa cia kariga kinyoze DM na ntubakuria wita mambrene ya kuloki na amenerete baraba horomba itikia MC wa dineu harawite batina manifesto mwadiki wetu wanteto dagara waiguna na kulikithia kere kiatho gia gukungwira ntwire wa Mutharaka wa ndini ya Chakariga gichigo munga kia Tharaka kiatho githurane twinkiama ya soroti ara Mutharaka kuma bantu araro marechumirie bantu aga ire gontongoria cha siasa no jare Bishop Nicholas Mwathi ndayaga gusapota ngugire rutetwe indonso no to bakwetherania nto beto ba Chakariga baya gukenanira bakereyanagera into biakethara mare bantu amwe Bishop Mwathi akithombia nene mtio wa ndino kinyoze DM kurema kurutera kariba kegwera mwere kura kire kiatho ta gike gia giontwire na mirandi yenge nkotha ya bata wa ndini ino na umirenda thigo twetwa kangana kira gita guthie cukuru mwe mwantane ngete mibira na twana ndeke kuthoma kuthikira tweto yo mana kindaga tabia kibenwara ana balingagira babali yakiga primary school no thingoni rwa kinyoze ndie mura bathurire ndebia ndaga tane aturikire twana gatukorokera utukirwaga tukaundekaga maguru ndathinda kandaga tana mheshimiwa ura bathurire ruthingoni wakwe bana bakombete gire tuwe kenyo pio box nyumbani tafadhali kenyo pio box wapi kenyo pio box wapi kenyo pio box wapi yes nadia kenye maguta tomonekera one Motolale duranantu Chakariga totiena mtu akobeta kana kwaria athikerua ikabicani atinda kuri aringa getuma atakona mtu akomwambokeria nani ndauga no to kabicani na kuri getuma gukwenka na bange baraba kwaria kango ngera timu nieru na niomba mberia kobetera mtu akuma Chakariga kuma nkanga kuma kama nakiko na Chakariga kodinaro etawa kiwa kodikigani kodimo kamuri ndara taito itaonekana kuma ndio roho mbiro boko anacho kena fache kwa kamera Chakariga tomato Mwathi akanuga atariganiri gutuma na ntomwa kire barana baba okinda kindanira gakongoro gaka KMC wa ndini eno kirisa cha mwaka wa 2027 gachoke ntomane ntomwa kwetu mwana ronia tokeroga ndungurumu tokawata na tukazikugoteri power ndatuonie mitandaoni batongoretwe no sorobo borie bandubia na pandwa kegora matigari urawathiriria marriage ndienda mboira ntometo totiomba kuthura muntu miaka 15 achoka kutura na kwenda kura ka ibagana makwenda mpanda ngao kero makura kai saitani afanye nini akawata tuana tombio akawata tuana tombio ukamo chwera rukoro mwenga waro tora mwanki otage magoro matikaya kugentecho na manifesto yao na makwenda waliwa Mwathi atakile shukuru muntu atakile shukuru kweli ungata uno kaleta muntu atakile shukuru au maga kaburo kamwankande ora Canada ya Amerika ya UK Australia Kuwait akachoka mbele Kenya kaya Korea na huko kokoni saidana fanya nini Borenda tuaria gechonko kana borenda tuaria gechonko kiungere na maendeleo Moko na maendeleo tomato toke mashukuru tokeri alitwa toamidiana na toteli kundita bibi ebara bakoya bakebora bagakarea karia nyongo ndabaitire na chege no wakweria we chege karaga tembwe takorwa kama ngoja na kirindo kiumo ga ndare ngorigwa kuthiria ntobeto njo rukwana kora yeru kuma gichigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waiguna
Venda Garawaiguna na tuta na mbere manager wa icio mbunge kia Tigania East Alfred Mwiri Kiranga akiari musemanio na ikundi mwanya kuma wodi ya Mikinduri niwetona barabara ya Mikinduri wetakunati mwanka gatithi neye kiralami ikadrere na otede bunene kiria kariba kontoko kuluki Kiranga niweto kwa miaka kadhomba siasa ni bedrete bakiromba kura na barabara hendu mheshimiwa Mpurwabori norombere kumikira lami kuluki Kiranga na taririti mirandi mwanya hira mheshimiwa Mpurwabori mbite kuromba kuma thirikari nene mandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wathirenja nwina riboti Chitonze manager wa gicumbu gatiganisti Alfred Mwiri Kiranga kere kiri mucemanio mwingi ntere cha Mikinduri awite barabara ya Mikinduri kunatega TV nerethirite kiromba kura na siasa wakaita karaya na ndenekite kona kiorera mbunge wa gicumbu gatiganisti Mpurwabori atete na mbere wicho maniro ikira barabara lami ara mwankira thio mbeto ikira lami kuma Mikinduri mwanka thokone ya mlango kwa kuma Mikinduri eta kunate mwanka TV ne inge ita siasa kuma kaita kama Ntomongo utene akaita twakwalirwa mheshimiwa Mpurwa kumarambere angana mwaka kwa 16 amiromba ya kulonjwa 2017 leo kina mambo ya kwa yete mtonge kiraitene eja Gloria eja kudurunga eja osenja kontrata ya rokurumu nyama muteo ikirara mheshimiwa Mpurwa kuya temina rete akubakuza kidogo Kaila mienda mitoinama na ile kwa fantastic class ile na tikarudi Nairobi kuringana na Kiranga wite barabara ene otwethe munene kira kariba gicumbu gatiganisti muno kira biashara bara betha kirite into byo kumantereche kunati akwenda kuinyango bakunati ke dawa ya bari no babuye nyembe ituragora mitene nyembe chocho yande na wikora ndichase de bakura mbona kulima barabara mwaka kidine nandi gari kiralami lori ya umira town sio mangende chote nyako ati chakula mporo nandi kirombe tera TTI mheshimiwa Mpurwa ya miaka amedia 2017 tena ya umaitene mtura yedra yaki ena toa investe aiko ya watchman ale akumeana bakongela no computer ale akumeana bakongela alikuwa amekuja miaka 5 Mpurwa wake yana wamweze bakuinama kochoka 110 aidrewe tamaduni akwe kudira Mpurwa ndiye kumtira akwenda kwa dware inarita 1630 na bangi bakondera kwekendekwa mwana bo Kiranga wite mbunge Mpurwabori no atete na mbere kumba kwithira gitutira na ochwera kariba ya mirandi kithumba arombete kwithira gitumire thukure Mikinduri TTN na ndinurikite kona ochwethe bonene kumakiri thirikari nene na ndiombete kwithira kia hostel cha chiringi milioni 100 kendo baya kenda kwenye sukuma mheshimiwa na kiroto na TTI alena by 2027 itena kuluke nginya kenda kwenye sukuma wena kwendia kenda kwenye hoteline wena kwendia kenda kwenye ngu wena kwendia kenda wena salon wena rosuka kenda wena kinyozi wena kwenye puro na ndiyope na kiongela matu yonde bisa ile itakora kwa Mikinduri aite arombo 1 milioni yana antobao singbara ya tumekandira pale itakudima akwenda kwa tote itawaki wa 1 milioni yana limwe umake mheshimiwa Mpurwa atitiari sukuru yale itoka au tikaro neka au Mikinduri Mpurwa na ngiro kalui ngiripoti la Miro TV kumatiane betanda Muturia wathirenja riboti ni tukira katanta kirente tasieto mudenye yurari hidra ina kaitaka kea bitawa tiri babu